možda lijepa priča ili romantična priča. Sigurno. Čime za ljubav mora da biti romantična? Da, mislim veliki je korak i puno sam ja i radio, ali i moja žena da smo to stvorili, da možemo biti zajedno. Znači, mi smo se upoznali na godišnji u Hrvatskoj. Njezini bratića, cousins, su bili moji najbolji prijatelji, drugari. I mi smo zajedno jednom rekli idemo na odmor u Hrvatsku. I tako smo otišli mi kao mladi momci u Hrvatsku, malo da... Kada je, na kojem mjestu u Hrvatska? To je bilo u Zadru, jer tamo Jezine imaju familiju tamo i sad, ko što je slučaj tijelo, moja žena isto došla tamo da vidi svoju familiju, jel? I tako smo se mi prvi put upoznali. Žena Hrvatica isto? Poreklom pola Hrvaca, pola Srpkinja. Interesna kombinacija. Da, to se ne vidi više toliko, ali isto, to je isto opet već znak ljubavi, jel da može. To je najbitno, samo da ima razbiranje, to je najbitno. Da, nije bitno odakle si ili ko si, nego ima poštovanje. Točno tako, znači da si ima počut jedan sprema drug, ne je bitno od kaj si, šo si, od koje religija si, boja na kože, ja sam s tebe novi rabot. I сега се запознавате со жената и како испаѓа да дојдете во Австралија? Зошто Австралија? Зошто не назад во Германија? Па, to je sad interesantna priča. Naravno, otkad smo se upoznali imali smo nešto između nas. Bila neka kemija uvijek, jako dobro smo se razumeli. I onda šta je bilo, znači mi smo se upoznali, ostali smo u kontaktu. Ona je par puta još došla u Hrvatsku ili u Njemačku da vidi svoju familiju, ne radi mene, ali uvijek kad je bila tamo, uvijek smo se družili i vremena proveli, uvijek je nešto bilo tu. Ali mi smo bili dosta zreli da kažemo... Da napravite vaša odluka. Da, mi smo rekli neće biti ništa od toga da budemo zajedno zato što je predaleko. Zato što nema šanse da ona živi ovdje u Australiji, ja u Njemačkoj. Mi smo rekli ostaćemo prijatelji, ali nećemo ništa drugo da radimo. I drugo je... Dominik, čekaj, ženata je originalno od Австралија? Supruгата? Ne. Ona je originalno iz Slavonskog Broda, Bosanski Brod. Не успев да разберам зошто Австралија, например, жената е ми кажа дека се најдовте во Задар, ти дојде на одмор од Германија и после како во Австралија. Dobro, okej, sad moja žena, ona je došla ovdje 90-ih, znači prije 30 godina radi rata, oni su prvo došli u Njemačku i onda su nisu dobili u Njemačku i vizu, morali su ići negdje drugdje i zato što je njezin tata bio već u 7... Znači ti je već, сега те разбирам. Da, tako da, sorry. I znači mi smo se upoznali, bili smo uvijek u kontaktu 2-3 godine i onda uvijek smo bili u kontaktu i jednom smo bili opet tako u kontaktu i ja sam rekao ajde da te nazovem, da čujem šta ima. I onda smo došli do toga kak je tvoja ljubav, jel imaš nekoga, i ona je rekla nemam nikoga, niko nije ko ti. Jel? I onda sam ja rekao, ona je mene isto pitala to pitanje, ja sam rekao niko nije ko ti. Znaš, i onda je bila tišina na telefonu i onda sam znao, sad ćemo bravo Dominik, bravo. Sad ćemo probati nešto, znaš. I onda smo se dogovorili, znači ja sam imao moju taksi firmu. Bravo, odlično prikazano. Imao sam svoju taksi firmu već godinu dana i u toj godini kad je to bilo da smo rekli sad ćemo probati da živimo zajedno, dobro. Ne da živimo zajedno, nego da probamo, da budemo u vezi, sam ja uzeo već drugi taksi. Ja sam moju firmu kao raširio. A već je proširvaš firma? Da. I tu baš u toj godini sam onda odlučio... Teško je. Koja je razlikata među taksi i ovo ti što работиш? Ovo je sad malo ekskluzivnije, znači naše mušterije zavisiš ko je, znači može biti neko ko je od neke velike firme, šef, CEO, executive, onda može biti da
zvezde, nekad se vozio VIPs, može biti normalni turisti. Ja znam njemački pričati, na primjer, ja nekad imam i njemačke turisti, tako da sve pokrijamo, ali šta je najbitnije, kod nas je auto mora biti uvijek jako čist, ko što se vidi, i sve mora biti uredno, znači servis i mušterija je uvijek prioritet da njima bude dobro. Dominik, koliko je kapacitet od može sad 7 ljudi plus vozača, znači sve ukupno 8 ljudi može tu stati. Vidiš Znači ova marka Mercedes mora da biti Mercedes ili može da biti drug brand? Pa moglo bi biti drugi brand, ali za to što mi radimo, to najmanje mora biti europski auto. Znači može biti Audi, šta još, Mercedes ili šta još imamo? Volkswagen ne pripada više u tu kategoriju, zato što to mora biti, recimo, ko Champions League, najveći nivo, tako da Znaš, imam vidio ovdje ni Sidney vozat isto su Volkswagen i neko. Mnogo pomalko usporedba su Mercedesom. Pa zavisi, ali recimo s tim ljudima s kojim ja radim, oni hoće da bude, recimo za sad takav van, mora biti Mercedes. I ko što kaže, mora biti uredno, čisto, servis mora biti top, znači tu nema šale, sve mora biti kako treba. Znači ja se nekad isto organiziram, kad znam da moram ići od A do B, gledam kako ću voziti prije toga, da ne budem stao u gužvi. I da bude sve uredno i da bude mušterija happy. Da bude zadovoljna. Da, zadovoljna mušterija. Ova industrija, da li ima dressing code, da li mora da biti oblečena? Da, kod nas, ko što se vidi, evo ja sad isto nosim odijelo, normalnu kravatu isto moramo nositi, znači to mora biti sve top. Znači to je možda najveći nivo šta se tiče neke transportacije u ljudima. Šta sad može biti još veće, može da imaš jedan auto koji je, kak se zove, da ne može oružje, da neko da puca, znači to možda, da, to može biti, ali znači mi se tu na jednim od najvišim nivoa šta se tiče transportacije. Da li imaš vozeno neki poznati celebrity nekoga? Pa desi se, da, nekada, ali mi ne bi smjeli baš o tome pričati, može se desiti čak nekad da moramo potpisati od firma da ne smemo pričati koga vozimo, zato što nećeju da ti daješ nekome drugome informacije radi sigurnosti i radi njihove privatnosti, i onda piše tamo čak da možeš dobiti kaznu, i te kazne nisu baš male. Ti mi kaže дека возиш такси во Германија и сега возиш шофер сервис овде во Австралија. Зошто не такси? Како се одлучи, например, да одиш во шоферската индустрија? Zato što probao sam da vozim taksi ovdje i taksi kvaliteta je jako loša. Jer u Njemačkoj je puno bolji, viša kvaliteta, i zato sam ja sam sebe vidio više ovdje nego u taksiju. Ovo meni više odgovara zato što ja volim da dajem dobar servis i sve ostalo nije baš za mene. Recimo ovdje taksi ne moraš stavljati kofere u gepek i to. Ja volim da servis bude top i sve ostalo nije tako bitno za mene. Исто така ми кажа дека ги услужуваш доста голем број на германци кои идат од Германија овде, пошто збораш германски јазик. Da, te poslove imam jednoga čovjeka s kim radim, on je više u turizmu, znači u ovoj industriji ima više različitih kategorija. Neko radi samo za turizam, neko radi samo za velike firme, neko radi samo za events, i taj čovjek koji ima te poslove, on radi sa agencijama zajedno i onda on dobije poslove, i onda ako treba neko da priča njemački, onda dođem ja u pitanje. I to je dobro za mene zato što nema puno ljudi koji znaju njemački i može voziti auta, tako da kad ima puno Njemaca imam puno posla.
Da, ja onda radim ture kroz Sidney ili samo transferi od aerodroma do hotela, onda im pomažem da check-in radim, da idu u hotel ili obrnuto iz hotela na aerodrom i onda im pomažem da znaju naći gdje trebaju ići na aerodrom. Tu kada se napravi odluka prava. Da, ali ja sam rekao, ako si sposoban čovjek možeš firmu otvoriti svugdje gdje hoćeš, ali živjeti sa tom osobom koju stvarno voliš i želiš, to je nešto drugo. Jel? I šta je sad bilo? Ja sam onda prvi put došao u Australiju, samo da vidiš da li ti se bendisva, i da li je naša veza dobro i mogu ti reći, na početku nije bilo sve tako sjajno, ali uvijek je bilo nešto tu da kažemo ok, probat ćemo da budemo Svaki početak Dominik je težak, nigde nije sjajno. Da, i onda sam ja došao, znači još nismo ni bili zajedno, znači ja sam otišao u Njemačku, par nedelja kasnije sam opet došao nazad u Australiju i onda sam opet došao i tako sam možda 6 puta u jednoj godini došao tamo vamo. Sve dodeka ne odlučiš dobro kaj se kaže da vidiš. Da, i da vidimo da je naša veza dobra. Ja nisam htio da ostavim sve iza sebe i reći sad ću s tobom biti zajedno i onda na kraju možda nešto mi se ne sviđa ili tebi se ne sviđa i onda ja idem nazad. Bravo, Dominik, počito mnogo pametno razmisluvanje. Mnogo dobra prikazna i mnogo pametno razmisluvanje toga si postapil. Jaz mislim da si postapil baš ona pravilno kao što treba da bidi. Pa da, mislim nisam htio da prebrzo radim nešto i onda je ona par puta još došla u Njemačku, tako da naša veza je bila dobra i želja bila tu i onda smo vidjeli nakon godinu i pol dana da naša veza je ozbiljnija. Se zatvrstuje, dobro. I onda sam ja rekao da sad možda nije loše da idemo na sljedeći korak, da možda da živimo zajedno. I onda je bilo pitanje šta ćemo raditi, da će ona doći u Njemačku ili ja u Australiju. I moja žena je imala već dijete iz prvoga braka, to je jedan point bio za nju, da isto kaže da je bilo lakše za mene doći vamo. I ona je jako blizu svojim roditeljima. Mislim, ja sam isto bliže roditeljima, a ona je baš Učite povijek. Da. I onda sam ja rekao, ok, zašto ne da probam, šta imam izgubiti. Mislim, vratiti se uvijek možemo, jel? U Njemačku, ako mi se ovdje ne sviđa. Zašto ne bi ja probao da dođem? I zato sam bio prije što sam odlučio da dođem u Australiju 12 puta ovdje. Znači da vidim kako je i onda sam znao. Znači sigurno nešto vidiš što ti se bendice, što ti se sviđaše, za da pak da se vratiš nazad. Ali glaven faktor беше vrskata koja imaše so togašnjata devojka. Da. I onda smo odlučili da ja dolazim i onda u istom trenutku smo pokušavali da dobijem vizu za Australiju jer ti ne možeš samo doći ovdje i živjeti i raditi jer jako strogi su Australci. Baš. Šta je u mojim očima jako dobro, zato što recimo sad u Njemačkoj momentalno se vidi ili imam puno turista koji vozim sad, oni kažu da u Njemačkoj imaju puno problema sa kriminalom i puno ljudi koji su došli prije 10 godina iz Sirije to. Izbeglici. Da, imaju sad puno problema. Ова важи за големите градови во Германија или ни цела Германија или претежно за големите градови? Не могу sad reći specifikno. Како беше Минхен, да речем, кога беше ти таму? Дали имаше проблеми со избеглици, со рефуџији таму? Pa ima, mislim Bavarija još dobra, jel? Ako gledaš, ali drugi... Köln беше доста лошо. Da, Köln, Frankfurt, toliko koliko sam ja čuo, Berlin, jako loše, znaš. Tako sam ja čuo. Mislim, ja sad nisam više tamo, ne mogu reći da li je to tako istina, ali mogu ti reći, imam dosta turista iz Njemačke i svi mi isto kažu da čak mi neki ljudi kažu da sam napravio sve dobro, da sam se iselio iz Njemačke. Stvarno? Da. Misliš da i drugi Germanci bi se iselili od Germanije? Pa da, kažu da jednostavno ne osjećaju se više sigurno tamo. Znači, tako da
Da, mislim za našu djecu ja mislim da je možda i bolje ako gledaš veliku sliku, možda jest bolje da smo ovdje, jel, znaš, ne znam. Misliš da je podobra Avstralija сега od Germanije? Pa neke stvari možda, da, moje mišljenje je bolje Australija. Kako se osjećaše kod dojde prvite denovi во Австралија? Ти ми кажа дека беше тука 12 пати, дека не беше ништо ново за тебе, ама јас верувам дека беше туристички, немаше толку борба за опстанок, ама веќе кога дојде правилно, кога веќе требаше да бараш работа, да плаќаш сметки, како се осеќаше, например, човек од Германија дошол во Австралија? Како одеше животот тогаш? Живот е мање више... Нормално кажавме дека почетокот не е лесен. Da, za mene manje više život je, standard je isti recimo, visoki je standard Njemačka, Australija i troškovi su visoki. Ja sam isto u Minhenu živio jako skup grad, možda najskuplji grad u Njemačkoj, tako da sam navikao na to, ali zato se mora raditi, ja uvijek radim ali par ljudi ovdje u Australiji, od moje žene familije, su meni rekli ovdje se više radi nego u Njemačkoj i ja sam rekao ne bi rekao jer ja sam uvijek radio, imao sam svoju firmu i tako radio, ali sad možda par godina sam ovdje, mogu reći malo više se radi ovdje, jel? Ali naravno da nije bilo lagano na početku, jel? Počneš iz nule, troškovi su tu, nisam mogao raditi prvu godinu, recimo zato što nisam imao radnu dozvolu i to je sve koštalo isto, ali dobro, čovjek se uvijek nekako snađe i ide dalje, jel? Ali naravno da su na početku su bili puno stvari drugačije, jel? Recimo voziš se na drugoj strani i recimo ja volim gledati fudbala, to je teško ovdje pratiti. Osim da platiš kablovsko. Da, ili i gledati sad, zato što ovdje moraš ustati ujutro u pol noći, ujutro u 5 da možeš, ali dobro, čovjek se navikne. Кога имаше некогаш тешкоти, да кажам, нормално не е секогаш се розово, си размислувал некогаш да се обратиш, например, до хрватската зедница овде во Сиднеј, пример за било каква помош? Некогаш ти дошло на памет да ја контактираш хрватската зедница? Pa da, mislim idem ja sam trebao, zato što naša djeca su isto trebali se krstiti, kad su se rodili. Išao sam u hrvatsku crkvu i to, ali ja sad nisam taj koji kaže moram sad biti s našima, ja sam otvoren za sve ljude i tako, i vremenski ne bi ni stigao sad da kažem idem tamo, jer ovdje u Sidneju su dosta daleke, to je sad opet jedna razlika između Njemačke, recimo u Minhenu je sve nekako malo kompaktnije, bliže, autoputovi su brži, ovdje je sve malo razvučeno. Sidney je ogroman grad i sad ako hoćeš recimo doći od A do B uvijek treba malo više vremena, i to je sad isto jedna razlika recimo. Druga neka razlika među Germanije i Австралија, znači ovdje je golema zemlja, mnogo raširen grad. Minhen, kao što kažete, ima se pokompaktno. Da. Neka druga razlika među Germanija i Австралија? Pa, ima naravno puno stvari, kultura je drugačija, recimo u Njemačkoj, Bavarska ima više kulture, naravno zato što je zemlja malo starija nego Australija, Australija je mlada zemlja, jela, ovdje je više malo kao kinesku, ima influence, jel se kaže, to bi ja rekao, ali naravno može se naći naših stvari, bureci, ćevape, ima to isto ako neko ima želju i to je isto lijepo, znaš. Da, naše jadenje. Si bil u neki germanski restoran u Sidney? U Sidney, da, bio sam u onaj Bavarian, ne znam da znaš, se zove. The Rocks. Da, to je Mislim da ima jedan u Bonde isto. Da, oni imaju više lokacije i dobro, mislim, neka jela na karti nisu 100% autentična,
ali ima neke stvari koje su blizu originala, ali dobro je, mislim... Imaš neki omiljen diš, da kažem, germanski? Germanski, pa ima onaj, Schweinsbraten, znaš. Aj, prevedi, molim te. To ti je to je, svinjetina, ili kak bi rekao, pork belly, kao pork belly, svinsko meše. Da, i sa knedlima u beer sos, znači sos od pive i tako, ali to ima i taj Bavarian, tako da ako imamo želju, onda nekad da, možda. Nije kako Balkanci odime, smo bili nekog pati u ove germanski restorani i služat golemi porции со месо, значи и ние Балканци да сакаме месо и не е некогаш тешко да се одбери што да се јади во германски ресторан, барем за мене. Ќе видам нешто свинско или и така обилни порции, значи големи порции сервират. Да, Njemci isto voli jako puno mesa i velike porcije, znači oni kažu da je to jaka hrana, i tako, mislim, ali mi Balkanci isto većinom volimo mesa, tako da je dobro, znaš. Domiник, кажи ми сега за работата во Австралија. Што работеше во Австралија? Дали се задржа на една работа, дали покуша неколку различни работи? Pa da, mislim, evo, ja sam prvi posao mi je bio ovdje, malo sam pomogao kod puncu, od moje žene tata, on ima kao firmu za malanje, moleraj. Tu sam malo radio, ali ko što sam već prije rekao, ja uvijek volim imati svoje. I onda smo gledali šta ćemo raditi i tu sam možda par nedelja radio samo da pomagnem i onda smo vidjeli jedan kafić je bio na prodaju tamo gdje mi živimo i onda smo preuzeli taj kafić. Koliko dolgo го работеше тој кафичот? Taj kafić smo imali 3,5 godine. Pa to je dobro, dosta vreme. Da, možda i previše, zato što jako težak je posao bio jer smo otvorili prije covida, 2 nedelje prije covid. I onda Sigurno teško. Da, bilo je jako, bilo je samo da se preživljava, ali mi smo to uspjeli, ko što sam prije rekao, htio sam izazov, dobio sam izazov, challenge. Ама ако се отвори неколку дена или недели пред ковидот, после немаше, се беше затворено. Како, дали воопшто работевте или не? Da, mi smo, znači kava u Australiji je velika stvar, to je se proglasilo kao essential, znači to znači da svi ljudi to je bitno. I сепак отворено беше. Mi smo mogli biti otvoreni samo za van, za take away, ali bilo je smiješno zato što si mogu vidjeti 2-3 nedelje rastao biznis, više mušterija, više prometa i jedanputa je sve otišlo dole. I onda niko nije znao šta će biti sljedeće. Mislim, mi nismo bili jedini koji su u toj poziciji bili, ima 100 drugih ili skoro svako je bio u toj poziciji. Ali bilo je strašan osjećaj zato što nisi znao šta sad bude došlo, kako dugo to traje. Znaš da imaš moraš plaćati rentu, moraš plaćati ovo, imaš 3 djece. Дали за време на ковидот продававте доволно кафина за да можете да ја платите и рентата, за да можете и трошоците да ги платите? Da, ta prva godina je bila samo da možemo sve platiti. Znači tu bukvalno nismo ništa zaradili, to je samo bilo preživljavanje. А имаше голем број на бизниси овде во Австралија што имаат добри суми што примија од државата. Да. To беше една добра помош. Da. За ваша несреќа, вие не сте добили таква помош. Da. I nije bilo lako zato što naša djeca, mi smo, znači moja žena imala jedno dijete i onda smo mi dobili još blizanci. I oni su tek bili 8 mjeseca kad smo mi preuzeli taj kafić, tako da je bilo puno pritiska, puno... Šta pritisak? Da, od svite strani, dosta stres? Da, stresa zato što sad otac od 3 cure, ima ženu. Nakon 3 godine sam rekao, 2,5 godine sam već rekao hoću promjenu jer mi je svaki dan bio isti i nisam vidio da nije mi toliko pravilo fan, nije mi bilo tako lijepo ko recimo da vozim taksi.
I onda sam odlučio da je vrijeme da se prodaje. Ja. Moj cilj je bio da otvorimo kao možda franchise 3, 4, 5 kafića, jako ambiciozno, ali problem je bio tad nisi mogao naći radnika zato što je Australija zatvorila sve granice i mi smo jako puno problema imali da nađemo radnika. Dve deca se rodi, imate jedan kafić koji se otvori u jedno dosta nezgodno vreme za vreme na COVID-от. Da. Pritisak, stres od site strani i već morate da go prodajete biznisot, da odi na prodažba biznis. Da, mi smo prodali onda kad smo razradili biznis. Znači, kafić je bio već dole i onda mi smo ga razradili, imali smo dosta mušterije, promete su dobro bili. A zašto ste go prodali ako već se razrabotil biznisot? Zato što nisam mogu jednostavno naći dovoljno radnika da može sam sebe voditi kafić. Ja sam mislio da ko što sam rekao, otvorim više kafića, ali zato trebaš dobrih radnika, ali nismo mogli naći. Ali dan prije što otvoriš kafić, opet moraš ići u nabavku, kupiti salate. Znači ima golemi obavezi biznisot. Kako i svaki biznis, ali ova naročito go što mi kažeš, golem pritisak vi napravil. Jaz ne znam дека имаше ти кафич со кафе, ми кажа пред некој време. Кажи ми колку кафења си направил во животот до сега? Само ја, на машини. Не знам, to dobro pitanje. Mislim, mi smo... 1000, 10.000, 20.000, 50.000. Da. Сега те прашувам ова, пошто имам друго прашање. Како треба да изгледа едно идеално кафе? Ima tu puno stvari. Za kavu nisam ni ja znao, trebaš biti trebaš puno stvari znati. Znači, mora ekstrakcija biti, espresso mora biti dobar, mora biti recimo 20 grama kafe i onda staviš u mašinu i onda mora da izlazi 27 sekunda espresso. I tako svaka kava ima svoj drugi recept da bude najukusnija. I prvo trebaš dobar espresso shot, i onda trebaš naravno mlijeko, kad se napravi mlijeko, da se isto napravi lijepo, jer ako se recimo temperatura prevruća više od 65 stupnjeva, onda izgori mlijeko i onda može biti da ne valja, recimo. Од градот од кај што идам јас, значи јас сум од Битола, тука имаме голема традиција за кафе, значи многу кафе се пие, нарочито младите луѓе. Исто ти ми кажа дека ако не се измие пицната после секое кафе, кафето мириса на изгорено. Тоа е вистина? Да, може бити, да. Значи после секое кафе мора да се смени пицната? Да, нормално ако си прави бариста, так сам се ја научио, мораш значи извадити, оно се зове портафилтер и мораш увек избит каву и onda sve očistiti sa jednom kripo, da bude čisto. Zašto? Zato što ako ostane još neka kava unutra i ti staviš opet unutra, to se uvijek zapeče i to što se zapeče može biti da bude ukus jako Da li сите луѓе во кафетериите го мијат тој филтер после секој кафе? Јас не мислам дека го прават сите тоа нешто. Neki ne radi, ali dobro, mislim, to je to. Ja sam htio da budem uspješan, zato sam ja gledao da bude kvaliteta dobra u kafiću i mislim, rezultati su pokazali. Mi smo, recimo, kad smo preuzeli kafić, mi smo nedeljom imali možda 10 kila kave, 2 kile na dan, a kad smo bili na vrhu, mi smo imali 35 kile kave za cijelu nedelju, znači do 7 kila kave na dan. Znači, i zato što sam ja i učio moje ljude da moramo čistiti sve, paziti da bude sve dobro. Sad kako drugi rade... Sada se префрлимо од другата страна на земјината топка, кажи ми... Ja sam došao ovdje radi moje žene, radi ljubavi. To je moj razlog bio i moja motivacija. To je dobra pričina. Da, je. Ali to je to, mislim, zato sam ja odlučio to i nije bio lagan korak da dođem ovdje, bilo je tu i puno stvari da se dođe uopće, da se dobije vizu ovdje u Australiji, to je puna... Plus da je ostaviš familijata nazad u Germaniji. Da, prijatelji, društvo, roditelji, braću, sestru, imam isto, svi sam ostavio. Imao sam svoj mali biznis i to sam sve napustio i došao sam ovdje u Australiju. Ali ja volim izazov, ja sam htio izazov i volim to i htio sam sam sebi pokazati da mogu to.
i drugo je bilo, htio sam nekako i vidjeti kak je to bilo kad su moji roditelji recimo došli iz Hrvatske u Njemačku, da isto to doživim kako su oni to, kako je to da dođeš negdje i moraš početi iz... Koje mjesto se točno roditelji od Hrvatska? Od koje delna Hrvatska? Da, znači moj tata je iz Čakovca, to je skroz gore u Hrvatskoj na granici Slovenija-Mađarska, a moja mama je iz Siska. Ali oni su došli u 70-ih već u Njemačku. U isto vrijeme dvata ili jedan porano, drug pokasno? Pa da, malo, pa tu negdje isto vrijeme, ja bih rekao, da, znaš, ali jer moj tata je malo stariji od moje mame i moj tata je došao tamo radi posla, jer puno naši ljudi su tad već išli u Njemačku da radiju. Sigurno imaše mnogo naši ljudi tamo što rabotaju u Germaniji. Pa da. Znači zborame negdje 70-te godini, tako nešto. Da, jako puno. Ima i u Njemačkoj, znači pogotovo iz tih 70-ih godina su došli puno i Turci, i Grci, i Italijani, i svi, zato što njemačka ekonomija bila jaka i oni su trebali radne snage. Kad sam imao i par prijatelja koji su isto bili iz naših krajeva, dalje bilo iz Srbije ili iz Bosne, svi smo sve zajedno družili i tako smo onda, kad smo bili malo stariji, počeli više da se družite, da dolite po zabavi sigurno. Da, jer tamo ima puno naših isto tako zabave, diskoteci, klubovi. I tamo smo isto svi onda tako naš pričali jezik i tako je to ostalo. Imaš je prilika da zapoznaš neke Makedonci tu kako u Minhenu? Naravno, ima dosta Makedonci? Ima jedan jako dobar drug, Ile se zove, on živi tamo, s njim sam još uvijek u kontaktu. U kontaktu što? Da, moram ga pozdraviti. Prezime, kako se preziva Ile? Ile Antonovski. Antonovski, da, a sad ne znam da je. Dobro. Ali, možda ne gledati, vidi me. Pa da, možda, ali da, i tako da ima. Ovdje su više te zajednice separatne, znači ovdje koliko sam ja primijetio iz mojih očiju, ima više, recimo Hrvati su sa Hrvatima, Srbi sa Srbima, Makedonci sa Makedoncima, a tamo u Njemačkoj, kak sam ja bio, tamo je sve više bilo svi zajedno. Svi zajedno? Da, znači i Bosanci, i Hrvati, i Makedonci. Имав еден коментар на едно од видеата, каде што коментираше баш еден македонец од Германија и рече: "Блазе вас македонците во Австралија, како добро живеете, како сте сите заедно сплотени, а во Германија не е баш така." А исто имам слушнато јас дека во Германија наводно биле малце како поладни луѓето. Ме разбираш? Njemci su jako, jesu hladnije, oni su, imaju drugi mentalitet, pogotovo kad recimo neko dođe sa strane ili stranac dođe, oni su na početku uvijek malo hladnije i oni imaju druge humor, oni jesu malo hladnije, tako. Kakov humor imat Germancите? Pa malo je, ne znam kako bi objasnio, malo je drugačije, malo nije možda toliko smiješno kao mi, jer mi se volimo tamo tu zajebavati, oni su više striktni, isto se oni znaju zajebavati na njihov način, ali moraš to razumjeti da bude smiješno. Dobro, ама сега кажи ми се ти како се вклопваш ти во хрватскиот хумор? Да. Во германскиот хумор, во српскиот хумор, како ти се вклопаш во сето, во цела приказна? Ja svugdje nešto malo pokupim i znaš, malo tu uzmem i to. Jer to sam i primijetio, nekad recimo ima neke rečenice koje znam na njemačkom su jako smiješne i onda ih prevedem recimo u englesko. Nisu smiješni? I nisu smiješni, da, nikako, znaš, i tako da uvijek nešto tu pokupim i da, teško je to malo objasniti, ali zato što i u generalno kad sam ja došao ovdje u Australiju, meni je bilo jedno vrijeme 3 jezika su se motali u glavi, i engleski i naši, i njemački, znaš, tako da uvijek nešto se, da, skombinira. Dominik, kaži mi vo Germanija što učeše? Da, znači u Njemačkoj imaš kao 3 različitih škole, imaš gimnaziju, to kao najbolja, onda imaš srednja škola i onda imaš kao normalnu školu. Realschule se zove ta srednja škola, gimnazija, znači imaš gimnazija, realschule
ili Mittelschule se zove, znači srednja škola i onda imaš normalna škola, to je Hauptschule. Kaži mi ti što učeš konkretno? Ja sam imao ovu normalnu školu, ja sam se puno bavio sportom, tako da nisam bio lijen, ali ja sam samo radio to što sam trebao i tako da imam samo normalnu školu. Kad sam bio manji, imao sam ponuda od Bayern 60 Unterhaching, ali na kraju... Stvarno, ovo ne Goznajev? Da, ja sam, recimo, ne znam, imao sam talenat donekle, ali možda sam se jedno vrijeme previše naslonio na talenat, ali nije sve u talenat, tu sam puno naučio, ako hoćeš da budeš jako uspješan, moraš da... Moraš da rabotiš? Da, i da daješ 100% i ne se nasloniti na talenat. Da žrtvuvaš sebe, 100%, da sve okolo tebe, ja sam mislio da sam se žrtvovao, ja sam radio onda, počeo sa 16 godina raditi, išao sam na treninge i to, ali možda nije bilo, te 10% su falili. I onda kad sam bio 16-17, znaš kak je naš mentalitet, tu dolazi opet naše balkansko, počeo sam izlaziti i možda je nekad malo previše izlazio, popio i onda išao drugi dan na utakmice i to nije baš dobro. Voninberg, ne znam da li se sećavaš, igraše dosta dolge godine i tamo mu je legenda Voninberg, Saša Čirić, ne znam da li se sećavaš? Da, kako ne, da. Той беше добар, али пред едно повеќе од 20-25 години. Da, kako ne bi znao, to je isto već daleko prošlo vremena, ali da, sjećam se Saša Širić. И јас играв добар фудбал, некогаш си викам дека може и јас да бидам добар фудбалер, али тоа е минато свршено време. Океј, сега кажи ми, што работеше во Германија? U tim godinama sam ja već htio biti kao samostalan, ja sam uvijek imao nekako san da nešto samo imam. Da bidiš nezavisan? Da imam možda neku firmu i tako sam nešto gledao, ali nisam znao 100% šta da radim. I onda sam tako radio, još u toj firmi moj brat sa mnom radio, onda smo mi bili kao, zajedno smo radili. I onda šta je bilo, jedan dobar prijatelj od mene, on se već samostalio tu. On je otvorio firmu za menjanje gume i to, autoradionu. I on je imao jednu dobru mušteriju, on je imao taksi firmu. I njega sam upoznao kroz mog prijatelja i on je imao veliku taksi firmu sa 20 autima i onda... I si reče ti zašto da ne probam i jaz taksi? Da, i on je rekao to ti je dobar biznis i zašto ne bi to da proba. Ti trebao polagati testove, trebao si znati cijeli grad, trebao si znati recimo ova ulica je tu, ova ulica je tu, ova bolnica je tu i onda tek možeš da voziš taksi i onda sam... Значи, по ова што ми го кажуваш, мислам дека во Германија такси индустријата е многу порегулирана од Австралија, пошто овде гледам кој стигна зеде кола и вози. Da. Ne znam da li je ovdje bilo uvijek tako, ali u Njemačkoj jako striktno. Sad se isto malo promijenilo, radi UBA, ali kad sam ja to radio prije 12 godina, već ima sad, onda je trebalo stvarno si testova ispitati. Taj test je bio jako težak, znači morao si 700 ulica, 700 adresa znati, znači hoteli. Da ih znaš. Da, i onda te oni pitaju, moraš ići od A do B i moraš sve napisati na papiru i ako imaš 100 bodova možeš imati, ako imaš 20 pogrešnih poenta, onda si pao i nećeš... Znači, dosta strogi regulaciji во врска со такси индустријата. Da. I to samo da možeš voziti taksi. Znači, ja sam to onda položio i onda sam radio na krovu i posle posla sam još vozio onda taksi. Значи, работеше две работи во исто време. Да. Доминик, такси индустријата овде во Сиднеј, не знам дали имаш заприметено, не е баш сјајна. Да. Значи, од регулација, од шофери, квалитетот на услугата не е баш сјаен. Како е, например, таја такси индустријата споредена Германија и Австралија? Prvo, ako hoćeš već da voziš, moraš učiti te ulice i onda, recimo, ja sam već, kad sam počeo da radim za firmu, svaki dan, ja sam već u glavi imao kako bi čim prije, što brže kupio svoju taksi. A u Njemačkoj je to isto licencirano, znači imalo je 3000 taksija u Minchenu i moraš kupiti koncesiju da možeš da voziš. Koliko košta ta koncesija? Tad je koštala oko 35.000 eura.
евро. Сега ајде да кажеме пример, нов човек од Македонија или од Хрватска или од Балканот оди во Германија, дали може на пример одма да почне да работи како таксист? Pa može, sad može, samo ne znam sad da li su otkinuli te zakone da se treba znat grad, taj test za grad, jer to je... Pa sigurno ušte ima? Pa može biti, ali čuo sam da su promijenili stvari radi UBA, malo su olakšali to, ali šta je, ja mislim da to nije problem, znači ako neko dođe može odmah da vozi, ali bilo je tu uvijek zakon i moraš biti minimum 21 godinu star i normalno bi trebao, ja mislim, 2 godine imati vozačku tamo. Значи 2 години возачка. Да. Сега нашиот народ, например, особено од Балканот, тие луѓе кои заминуваат за Германија, 35.000 евра, ако е се уште истата цена, тие се сепак пари за нашите луѓе од Балканот. Jest, veliki je broj i mislim za mene isto bilo, nije bilo malo novaca, ali sad koliko sam i čuo su malo cijene pali, zato što je bio COVID, zato što je bila UBA je došao i UBA je koji ovdje puno Znači isto i vo Germaniji ima dosta Uber. Da. Ja sam htio još reći, ako si htio voziti, ako hoćeš da imaš svoj taksi u Njemačkoj, morao si još jedan ispit polagati, jedan test. I tamo se ne uči ulice, nego tamo se uči za biznis. Znači oni tebi daju kao ti voziš toliko i toliko kilometra u jednoj godini, toliko te košta gorivo, toliko to. I onda ti moraš, znači tolika je pitanja, 1,5 stranica, DIN A4, i oni te pitaju na kraju koliko te košta jedna guma na 1 kilometar. Znači moraš sve stvarno izračunati. Znači toliko se pedantni. Da, ali na drugoj strani je to dobro zato što ti ko što sam ja bio mlad, ja nisam recimo završio neku biznis školu ili tako i to je meni pomoglo da razumijem neke stvari što se tiče biznisa, znaš, kalkulacije i to. Има доста наши луѓе, да кажем, од Балканот што возат, пошто ти беше во такси индустријата, дали има многу луѓе од Балканот кои возат такси во Германија? Да, има. Пошто знаеш дека овде во Австралија се претежно, ајде да кажеме 90% индици, пакистанци, Арапи. Каков е случајот во Германија? Pa ima. Ja sam upoznao, evo ko što kažem, taj čovjek od koga sam počeo da vidim koji je imao taksije, on je bio naš čovjek. Puno Turaka su tamo imali taksi, puno Grci, ali ima i naši ljudi, znaš. Ali tamo nema toliko Indici i zato jedno pitanje što si me prije pitao, šta je razlika recimo taksi ovdje tamo. Tamo su aute već bili drugačije, znači tamo imaš Mercedese, 90-80% su Mercedese aute, onda tamo kao taksista ako ne pomažeš ljudima staviti kofere u gepek iza, dobiješ kaznu ako te neko vidi, jel? Tamo moraš... A ovdje u Australiji sedat taksistите внатре, sedat во колата, само ќе го отвори назад. Da, i sam moraš otvarati. I sam moraš da staviš koferite. Da. I to je velika razlika, jer ja sam isto ovdje vozio taksi 2 nedelje da vidim, trebao sam opet vidjeti šta se dešava. A probaj во Австралија? Da. Ми ја кажа твојата имигрантска приказна, значи за во Германија, како дојде во Австралија, твојот трнлив пат, да кажам, овде во Австралија, ти посакувам се најдобро во твојот живот. Се надам дека некој Хрват може да не гледа, може да те препозна и фала ти многу за времето и ти посакувам се најдобро теби на твојата фамилија во иднина. Фала, теби исто.